kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay nga taakas jay, nanadilya. Ay nawaw, ti anya manon Venus. Jack pulos nakita nga in my day when no impos ni Luis iti Facebook ni Andrea nga asawa na. Naa, anya kumaitaken ka. Isuda pay laang ka din, ana. Wano, nagsina damutan. Naa, saan na lang nga ipupos ni Baken na iti Facebook? Panunutom mutan, anagsina da. When tano siya, kanayundak nga ipos nila kay ko iti Facebook na, nana. Ay, adu nga main ti pakakumikuman dagi jay adwa. Ken maysa, maan ano kumangay no saan da nga ipos ti rupa ti tunggal may sa iti Facebook. Mas daawak lang amin, nana. Ay, sika talaga, Venus. Managbasol tamata ken panunot mo. Ni nana mo, ibagbagak lang ti madmadlaw ko anya. Ay, change topic man kiday. Ni Luis Tilimabas. Ang mga numangag na pagsarsaritaan taida, ket ikan nakiditi dakas akay papanan. Diyak kaya ti mairamraman. Naimbag abigat mo, Luis. Ne, sigamit gayang Venus. At naman sa ludsudak kang ka. Anya day ta? Mas daawak lang amin. Tadyak pa'y nakita nga impose huno in my dim ni bakit mo iti Facebook. Da kayo kadipay, wano? Apa kastamot ti salsalod sudam? Kaslasaan mo ngamin anormal ti kasjay. Kasanumat ana ibagam asan anormal? Kitaan na kami kinilakay ko Kanayon nak nga ipos iti Facebook. Wen, makitkita mi dayjay. Ngamsaan mo't amabaling nga ikumparanak ken lakay mo. Tasaan tayo mo't nga agpapaday ti kapanunutan. Ken maysa, makumikom kami mo't ken bakit ko. Awan oras mi ti kakastabanag. Oho, jackpot yan. At dalakit di makagapo adi mo maibaga Amangan ko nak no ibain mo ni bakit mo. Iso akastaka kang kwana. Ay nawaw, naan ano ka, Andrea? Naan ano? Awan mo't dakas anapasama kanya. Apay akastamat tan ti itsuraam. Anya? Awan sarming ije balayo aya. Adamot, nalawat ti sarming mi ijay balayan niya. Nalawa mo gayam. Apay, di mo pa'y maawatan ti kayat ko asawan. Napunno iti kamuro tarupam. Di mo ka di makita aya. Ay kuha, day tati ko nada a pimple breakout mare. Maawatak itan no apay. No apay ti anya. Maawatak itan no apay asaan na ka nga ipupos nila kay mo iti Facebook. Anya? Nay, sabali ti isam mo ita. Kasano asabali na Anadelia? Kasla at da ibagbagana. Naragsakak ngamin itana na. Anyat na pasamak, aya. Nasalaw ko ni Andrea di tadalan itay. Kahit Di yu pa'y nakita day jay aya nana. Kano dito'y istoryo ti kanayon a paggatangan day jay a babae. saan ka maawatan, Venus? Napunno iti kamuro ti rupa na nana. Anya, ay sos, agraman kamuro ti sabali a tao, pagparikot ampay. Amuklatan aday jay ti makagapo no apay asaan nga ipupus nila kay na. Ibain na lakit di ti kas di alangan ni bakit na. Tinaibagan ni Andrea kanya, kat impa-check up na dayjay. At datumtumarin na nga agas ita. Kan maysa, apay abigdil dagita abambanag kan ka. Saan matkit day, nana? Ay na, ipagarup mo man siguro anangat nga to kangam ni Andrea. Iso akas ta ti panagsasaom. Wanang, insecure ka kan kwa na. Bakit?
Agselfita mamat. Ha? Anyat ko namlakay? Agselfita ko na. Tapno daw mo't ipus ko iti Facebook. Anya? Wala, tapno awanan ti ado asaw ni Venus, maipapan ka data. Nukas na, kinasarita na kamot day a babae. Wan, Kat, anya timbaga na kan kangay. amangan no ibayin ka kano, iso asan ka nga ipupos iti Facebook. Ay nawaw, talaga mo't day a babae ah. Tila adda amad madlaw na mo't. Uray dagiti kamurok, pagparikutan na. Maawatak itan no apay asaan na ka nga ipupos nila kay mo iti Facebook. Kung kunana pa'y kanya. Iso nga rod nga umay ka, tagselfita, bakit? Saan nila kay? Baybay ang talaangan ni Venus. Insecure laki ti Dijay. Panunutan na no anya ti kayat na panunutan. Tinapatagkat na ragsak na adwa. Sa bagay, adda puntong, bakit? Awan nasken apanek na kantaken kwa na. Taas inumot na di ababae ngay. Saan mo't nga iso timang palpalamot kadata? Adala kum atisyo, Nana Delia. Adda na kaw, 15 pesos ti may sarulyaw. May saman, Nana. Nay, sa dino ti papananyo kan lakay mau. Makimisa kami ita, Nana. Ay, nasaya at day tanakaw. Mayat ti makimisa. Pudnutan ako na yun, Nana. Madimot laeng no trabaho akanayon ti sangsangon tayo. Makimisa ak tumot iti ayanda sesel inton madamdama. Kay kayat yumatan ti mapmapan ijay, Nana. Una, magusto mo nga minti isursuro da ijay. Sa bagay, saan nga agpapada ti kayat tayo? Ngam tinapatag, may sa ayos ti pagsirserbian tayo. Ay, pudno launay nakaw. Mabitla ang talaag ti tisyo agat gatangaw. Ang mga numataktak kayo, kat anya pa'y ti maibagan nila kay mukanya. Good morning, Nana Delia. Nakaumay ka manan. Anya ti masapul mo. Awan mo kiday, kaya't kula ang ti agis tambay dito istoryo. Ay nawaw, awan kadwam ditoy. Agda kayo umat, Nana. Makimisa akin ton madamdama. Sika nga'y, saan ka makimisa aya? Masadutak. Naa, numisa ti saritaan kasadut mo. Ngam no chismes, apaw, urayag malmalam, kaslaawan laeng ken ka. Ni Nana mo. Makimisa ka kit di mo, taisupay ti maadal mo. Igauwan nakman iti ka nagkardaw. Ay nawaw, kita mga daramid ditang. Agawa ang kiday, tanay. Nagaduti pa ka kumikumak dito eh. Kit nagsil-silfon ka lang ditang. Naa, apay akasta ka matan. Di naksan kaya't apagsirbyan. Anya nga rod ti kayat mo. Siga ka na yung ti pagsirbyan. Di naktupay pag-anumot nga si kaswang. Naa, naturod ka matan na sumungsungbat kanya. Ata na umak mo iti kastoy akanayaw. Kaslander di saya mo iti dataaw. Naimbag pa ni Luis. Naa, aggaula ang tiimbagak. Ngam nagadumot tan asasawong. Ne, si kamag ti kabarbaro nga empleyado dito pare. Wan parang, inrekomendanak ti kasinsin ko ditang. Ay kat na sayat may mayat dito pare. Isumot laang tinaibaga na kanya. Nasingbat ti boss, kan medyo dakkel mo ti sweldo. At dapay bonus no kwa. Nagpesaw? Wen, pare. Saan nga imot ti boss tayo dito Barang makaurnong at kumamot tang. Ha? Makaurno? Wan tapno saan dak ng under ni Mrs. Kang. Anyat ko nam pare. Under di saya kaya. Kaslagas tang Masapul nga gurnungak mo't itibukod ko akwartang. Tasabali ti ugali ti asawak parang. Ay nawaw. Nangyagak itibalon mo, Luis Lakay. Agyaman aklawan ay bakit? Agpakada akmat laang tadapay aramida. Agananad ka bakit? Diretso awid numalpas ti trabaho Saan akom komporme ti turturungan dagiti sakam. Sige, inakon Lakay. Nagasat ka launay mo't kinibakit maong parang. Ne, adda ka mo't gayam dito pare. Itay pa'y abuy-buyaan kayo kan bagat mau. Kasya talaga di jay pare. No kastasan unay abisi. Umay mangitulot iti balon ko pare.
Andayaw, tinagdumaan da kin Venus ng asawak, paray. Hanggang santa na pagsaritaan ti may papaninti da itabanag. Mangantakit din. Makadlawa ko na. Apay manay. Manual dawon as andak nga inmay day. Adnan samot tan na amam ababae iti pagtrap-trabahuam ita. Anya amanong aldawan, kit sipod pa itay. Si kamot yung timang ipupos iti rupam iti Facebook ka. Nagturod ka sumungsungbat ita ah. No kayat mo nga ipos ti rupam iti Facebook ka. Si karatan ti mga rameng. Amo mo ti password ka. Ay saan? Sikat imang ipos. Ngam siyak ti agpili no anya aladawan ti ipos mo. Daytoy ti kayat ko lakay. Nakashort pan kamat iti day ta aladawan. Sakit makit kita. Awanan ti ado asao. Ipos mo ki din. Nagadulakit di nga amam bakay. Di mo kontraan ti ibagbagak. No di mo kayat nga agapata ako naktumag. Kanayon nga ipos mo ni bakit mo iti Facebook, pare Ricardo ah. Ay na paray. No amuyol ako mang. San asya ti mangipupus kin bakit ko iti Facebook. Iso amis mo ti mangipupus iti rupa na iti Facebook ka. Ay nawaw, agpaiso, pare. Wan paray. Kontrolado na ti Facebook account ka. San lang at ti Facebook account ka. Amin ang garaw ka kahit nakontrolan. Amangan mo't nadda pa ka-insecurean na, pare. Talaga nga insecure tayo ang babae. Kita ma, kit oray ni bakit mo, sang ka istorya na kanya. Ah, agraman kamuro ni bakit ko. Kantisan ko pa nang ipuskan ko na iti Facebook. Kat ikan na iti daka sa kay papanan, pare. Timpanggarap na nga meng, kit iso ti kangatwan. Amangan nadda chicks mo kapag silsilosan na, iso akasta, pare. Ning, awan good boy na taon niya. San kong aramid tagbabae? Ngam oray nga't aramidag. Apaan naklat na ni bakit ka? Kun may sapay, awan chicks ka. No kasta nga ron, talaga ani bakit mo tayo antiparikot, pare. Talaga nga insecure. Naksayanan ti kamurong bakit? Wala kay. Effective din reseta ni doktora kanya. Nasayat mo't nga ron no kasta. Ayun ka, at da istoryakin ka. Anya day talakay. Malagip mo ka di pa dagiti insawsawang ni Venus ken ka? Ti may papan iti Facebook. Wan bakit? Ipampanakil na launay akanayon nga ipos nila kay na. Ngam isumot gayam ti mga aramid iti kasjay. Anya? Dahi tatipod no bakit? Kontrolado na kano ti Facebook account nila kay na. Ngam no agsasao. San lang nga tayo ta? Apaan na kanupay nila kay na nga ure awan mo't makagabo. Papansin laeng nga rod day jay ababae ah. Insecure kanumot ngamin. Nila kay na mismo tinangibaga kanya. Mayatan ah. Naksayanan ti kamurom. Adda parikot mo? Naksayan nga agpaisaw. Ngam aging gaita kat di nakamot maipos nila kay mo iti Facebook. Ay nawaw. At least, naragsak kami kin nila kay ko. Saan ko nga apapaan day jay mare? Saan ko matla ang apil-pilitan amang i-post iti rupa? Anya? Saan akas iti daduma dita nga insecure? Apaan da nila kay da tapno laeng maipost ti rupa da? Ay nawaw. Agtugaw ka man, tanapatag ti pagsaritaan ta. Kasangsangpot ko laang, naputot man ti ulong kanya. Wana at apay matakas jet inaramid mo. Ay nawang, san ka mawatan? Awan amok atakas nga naramid ka. Uray di mo aklunan. Amuklatan nga inistoryam iti sabalay. Asyak ti mangipupos iti rupak iti Facebook mo. Apay, ilibak mo, uray pudno man. Agraman pa nagapata dito'y balay. Mapan mo is-istoryaan iti sabalay. Di mo lang kaya't amamuan dati ugalan. Ay na, makapa-stress ka. Kasla di ka agpampanunot man. Di ko nam kaday, kadyak amo dagiti insawsawang mo kada Luis kin Andrea. Anya? Amok insecure ka nga man, iso akasta ka. Saan ka insecure? Uray ilibak mo, isulat tati makitkita dagiti tatao. Kunak man no nasaya at ti relasyon nyo kin nila kay Mau. Apay ka din na. Unata ka na yun nga i-post na ka iti Facebook. Nga may dilim mabasak ijay balayaw. Agap apa kayo mag.
Normal nga apat ti agasawa day jay, nana. Ay na, saan anormal ti inaldawan niya? Normal no kada kami, nana. Ay, diya kamukan ka. Sa bali mo ti kapanunutam. Ayun gayam, pudno ka day ginadamag ka. Apil-pilitam nila kay mo nga ipus na ti rupam iti Facebook na. Ay kuha, nana. Kasta gayam ti aramid mo. Ngam no agsasaw ka. Ay na, kasla perpekto ka. Agraman da Luis ken Andrea, dilawang pay. Imayak dito, itapno gumatang, nana. Saan kat atapno sirmunan dak? Ibagbagak laeng ti pudno. Tabarang malawlawagan ti panunot mo. Kat makaamiris ka mutang. Dakis agalad ti kasta na kau. Anyat na pasamak, nana. Nasabat ko ni Venus di tadalan kat nakamisuot mo. Sigurado adito'y terse na yu tinaggapon day jay. Ay, nakamisuot tabi nagbagaak. Apay mat, nana. Tadyak magustuhan ti aramid na akas jay. Ti kina-insecure na lakit di ti makagapo, nana. Naimbag kumamot nupudno ti sasawon na. Saan mo nga road? Day tangarod, nana. Kasta unay ti panangidadanes na kanyak. Tagayam, kasta mo ti mapaspasamak iti biagda ken nila kaina. Limbabasak nga rod di tabalay day di kalman. Ket agap apada. Tinakuna dagiti kaaruba da. Ket kanayon da kanu akas jay. Nasayaat mo't atao ni Cardo iti panagkunak, nana. Wen, nasayaat mo't ni Cardo. Ngam day jay Venus ti ayan ti parikot. Insecure a babae. Naliday ka mahit, maray. Awan bibiyang mo. Siguro, nagapa kayo manankin nila kayo mo, anya. Anya kung mabibiyang mo? Ay nawaw, madimot nga min anderan tayo dagiti asawa tayo, maray. Di ka pakalaing, tawan ammom. Dakas nga min, no ti kayat tayo ababa iti kanayon amasurot. Laglagi pun tayo nga damotrik na dagiti asawa tayo. Amok dagitan. Saan ang masapul nga ibagam? Kan maysa, saan ang maiparbeng nga agbalin tayo nga insecure iti pada tayo a tao. Ngamin, tunggal maysa kada tayo kat adda pagkapuyan na. Sino ka kumaamang ibaga iti kasta kanya? Maysa akmet ngamin kadagiti inruruman mo. Da kami ken lakay ko. Gaputaman mano nga agpost kami iti Facebook. Kumkumpurmimot tanti sa usawang mo. Ay kwa. Baliwam ti kasta nga aramid mo, mare. Saan nga iti Facebook ti pakakitaan ti ragsak ti maysa a pamilya. At damat day iti maysa a tao. No kayat da nga i-Facebook ti biyag da, awan dakas dita. Ti dakas ket ti makibiyang ka. Anya? Irespeto tayo ti pada tayo a tao, no kayat da ti pribado a panagbiag. Maditi agbalin nga insecure, mare. Taawan agas ti kasta a sakit. Ay nawaw! Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Isu a respetuan tayo kuma ti tunggal maysa. No kayat dati pribado a panagbiag, saan tayo kuman a pakibyangan pay. Tinapatag, awan mat maag-agrabyado da a padada a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan.
dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nana Flora! Nana Flora! Apay ka, Deloy, danak ko. Ay, nawaw! Di yung makita dagita, aya. Dagiti mulak asayuti ka, day. Wan, ikatin nyo dagita asayoti dita. Jak kayat ang makita pa'y dagita. Di nakamot an-anwan ti sayuti amulak, ah. Ikatin nyo kunakta amangan no di yung mapupuutan. Kat agover da bakod dagita asayote. Isupay kit di apasalsali iti arubayan mi. Di ka madanagan, ta saan ko nga ipalubos akasta ti mapasamak na kaong. Naa! No anya mo nga tatinaknakan mo, ah. Agraman sayuti iti arubayak, pagpupudutan manan. Un ata nasakit ti matak ang makakitkita kadagita asayote. No da kayo kat komportable kayo iti narugit nga aglawlaw. Siya, saan? Mula dagita, saan arugay? Ay basta, ikatin nyo dahi tano di yung kayat tirire. Nagturid ka mating agpukapukaw iti arubayan kat bigbigatan. Una, tama ka pasurun ta kaaruba tayo abake. Ay nawaw, para sa'yo ti lang. Kan may isa, saan mo't anagover da bakod gad? No apay ngamin akong conformity mulmula na di ta arubayan na. Mayat kit ditikas jay saan nga isupay agatangan na. Oho, nasakit nga rod ti matak ang makakitkita kadagita amula na. Pangasim man bakit? Dakas ti kasta agalad ti may sa akaruba. Narigat matlaang no agul uli magdatao, ta mga nukar karun dakit di pay. Amo mamasikog ka. Ngamday tapay lang makirap, apa mo tamong. Ura awan mo dakas nga aramidon dakin ka. Si kapay ti feeling biktima. Asino ti asawam aya? Dadya abakat? Una yan ay bakit? Nagalas ti ugali akasta. Anya ti masapul mo, hari nakaw. Pasensya kayo, nana. Pasensya. Awan mo't basol mo kanyak. Nanggag ko pinagsasawan na kayo ti asawa kita'y bigat, nana. Ah, dayjay ka, day. Nutaduma, oray bagbaga kat kaslawan mang mangag na nana. Wan nga raw, agraman dagiti mulak, pagpupudutan na. Tila pagpupudutan lang araw. Kastamot asigod ni bakit mo, nagmayat apalapalan. Isa mababay nakit din kada kayo, nana. Awan pagbainam, tawan basol mo nakaw. Ni bakit mo ti ayan ti bidaw. Haray! No, Ne, isunday ti agpukpukaw nakaw. Agawid kan, ta mga nuan yaman ang ti panunutin na. Sakit masikog mo. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak kang kwana, makabaso laki de. pasensya kayo manin, nana. Awan ka di ti mangmangag mo si kahari! Agawa ang timapan iti ayan na, tanday, makaungutan ni bakit mo. Alaam to day ito no agawid ka, Mariisang. Ay nawaw, ugot ti sayuti mo't day tamaray. Wain maray, alaam mo, tasayang mo. Apay ngamin nga inalam amin maray. Wan ata agungat ni Loida. Ti kaaruba yu ang masikaw. Wain maray, Na, anya kanuman ng ti pagpupudutan day kya babae. nasakit ti mata na makakit-kita kadagiti mulak maray. Kaya't na nga ikatak, ta mga no aguber da bakod. Ay nawaw, nakatangtangsit mo't day ta masikaw. Hay na maray, ugali nanti kasta. Uray mo't idisaan pa'y amasikog. Sa bagay saanan nga epekto ti panagsikog na day tamaray. Talaga laeng ki day ama nagdakdakas day tatao. Talaga amang ibabayin kamot, Loida. Apay manan, Pasam dito surat para ken ka. Naggampo di barangay hall. anya day taya. Hindi man dana ka ni Celia akalugaran tayo. Ay nawaw, iti anya aga po kanuman. Impungot mo kanumot idinaminsan ngal daw. Day jay ti makagapo. Wen, apay mo takas jeti naramid mo. Un ata sa bali ti panagkita na kanya. Iso ana asarak ken kwa na. Kasano sa bali ti panagkita na ken ka? Kasla adda kayat na asawan. Ay unay kan bakit? Jak ammo no nyat aramidag ken ka. Sikat ti makaammo asumango ken kwa na. Di mo namnamaan akatuan ka bay. Oh, di siya. Kabalak mo ti sumango asisyak laang ka. Nairwam akon lakay. Anya jay nadamag kaw. Naipabarangay kanuman ng timasikog akarubayaw. Wain maray, impa barangay ni Silya. Ay nawaw, apay kanumaray.
iti anya aga po ang naipabarangay. Tidamag ko, kat impungot na ni Silya, uray awan mo makagapaw. Anya, Agbalan, sanday ta akaruba, maray. amo na masikaw ngam kastapay laang ti aramiden na. Talaga na ito lang mutin at ikinatangsit na. Ay naapo aya. Sipud pa'y iday, aging ga ita amasikaw, kat talaga asuki ti barangay hall, maray. Dilag bain mo iti kastang aramiden na. Talaga nga awan babain na day babae. Inton ko nadda mapasamak iti sikog na. Day tamo lang ti delikadaw. Narigat ti mapagpabasol no bilang man ta adadakas a mapasamak king kuana. Ayun amaray, no adadakas ang mapasamak iti sikog na, sigurado ada kayo ti pabasulan na. Amam na anyat ibagbaga dagiti tattao. Ay nawaw, anya ka numanan. Suki ka kano ti barangay hall. Anya? Makitam da ita. Awan babain mo iti pada matao. Masikog ka. Nga maipabarangay ka pa ilang. Anya ko maita kanya. Nung nagreklamo amin anak kaapam, awanan. Naimbag ko nama, tanaanos ti taduma anak kaapam. Iso asaan da ka at tinutupan. Una, uray masikuga. Oray masikog ka kat kabalang ti makiapa, kasta ka de. Ay wana, awan kabuteng ko, hari. Dahil tanto ti isurom iti anak mo. Timang perhuiso iti pada matao. Agrobwat ako, tatang. Anya nga oras ti panagawid mo anak ko. Depende ano anya oras amalpas tilakad ko, tatang. Kita di ka agpakarabi eh. Wen, adamot kit di appointment ko. Sa anak nga agpila iti mabayag. Timpagatang ko ken ka di mo liplipatan. Wen, tatang. Dayjay lang ka di ti pagatang yo. Awanan na yun na. Wan anak ko, day talaang. Tay sumot ti umanayan ti kwartak. Okay. Mapanak nga rudan, tatang. Alaam tapayong, taambangan numasapat itudo na. Saanan, tatang? Adda payong dito'y bag ko. Mala, agan-anad ka anak ko. Ay nawaw, mabalin ka di adumunden ka? Anya? Dumunden ka tapno makatugawak mo. Ay nawaw, adupay mo ti bakanti ah. Dito'y nga rod mati kayat ko. Kita ang amasikog da tao. Kastapay laang mati bagam. Naa, sika ti adda kasapulan na. Sa ita, sikapay lang tinatangsit ngagsasao. Imbes ang makisarita ka itinasaya at kanyak. Hay, makaamu kamatan ah. Sika ti agadyas. Di mo namnamaan nga idendenan kapay. Anya? Saan ka mat siguro atulang? Ha? Addan to aldaw mo kunak tumat. Saan laang nga ita ti aldaw? Inton sumaruno, makisarita kayo itinasayaat. Di kay agbalin nga awanan modo. Da kayo lang arudan ti adda kasapulan na, da kayo pa itinatangsit. Ay na, bastos mo't day ja aloyda, tatang. Sino aloyda? Jay masikog akaaruba ni Nana Flora ah. Ni, masikog gaya man day jay. Wan, nga may na, nakatangtangsit, tatang. Isupay lang, tikas di ti panagsasauna kanyak. Anya mo tinagapaan nyo. Nakaluganak ngamin itay, kat ti kayat na, dumandanak kano tamasikog. Kahit, Saan kun ngay naramid ti kayat na, tatang? ay nawaw, ti ko namkat masikog. Masikog, nga may na, nakatangtangsit nga ro, tatang. Isupay laang ti makaungat kanyak itay. Isu abinaybay akon makapaawan ganas mat. Ang mga no epekto day ta, ti panagsikog na anak ko. Anyat ko da, Mabel. Ada di yung nagkinaawatan kiniloyda. Adda, nana. Apay, Mike. Nakatangtangsit day ta akaruba yaw. Feeling bus. Ti kayat na siguro kat agad just ti amin para kinkwana. Anya? Kastoy nga men, nana. Ti kayat na kat dumandanak kano. Uray tanalawa pa'y mo ti pagtugawan iti dayjay ajip. Kay, Gaputa makaungat amang ibaga kanyak. Jak pinagustuhan ti kayat na. talagan siya nga awan pagbaliwan day di atao. Tinaibaga ni tatang kanyak, amangan kano no epekto dayjay ti panagsikog na. Ngam kasla sa anak amamati, nana. Ay nanak kong, talaga ama nagdakdakis day ta kaaruba. Uray idi saan pa'y amasikaw kat kastanan. So, kiti barangay hul day ta. Aya, Wan, day ta ti pudnaw.
Jak man amo no anya met tinagustuhan nila kay nakengkwana. No saan na akabutang ni Kapitan? No saan na akabutang ti may pabarangay? Datayon ti mangted iti pagnakman na nana. Marmarwam day tatao. Kunaktupay kat kada kayo tatang. Ay nawaw, apay ka di. Nakasaritak ni Nana Flora akaaruba day di Aloyda. Ket, anya timbaganagan ka. Talaga kanu nga ugali ni Loyda ti kasjay. Uray idi saan pa'y amasikog tatang. Kastaya. Wen, haddan to aldaw day di ababae kunaktumat. Ay, kitaan niyo anak ko. Saan ko maaday ti pagbasbasulan niyo? Ni tatang met, madanagan kay man ngaminan. Wan ata makapadanag mo't ngagpaiso ti kasta nga ibagbagam anak ko. Relax kay lang ka di tatang. Sa anak mo't ama nagdakdakos a tao kat. Mala, mangan kamot nga rudan. Imo na akon anangan itay. Anyat sindayo nga'y tatang. Nangyag na antim sarya iti tinula. Adda na bati di ta aparaken ka. Okay, mga anak mo't nga rudan tatang. Kasta ti plano yung aramiden kin ni Loyda. Word maray, but-but ngan milaang. Saan na akabutang ti barangay hulkay? Da kamilatan ti mangtid iti pagnakman na. Ay nawaw, kitain nyo amaray. Sapay masikog day jay. Saan magkidi nga ita maray? Kaano nga'y maray? Urayan mi ama kapasngay. Sumurot kanto kada kami, wife. Apay mag, Wen ata da tayo ti mga ramid iti plano may. saan nga ta delikada? Saan tayo umatkit di adang ran maray? But-but ngan tay laang tabarang agnakam matay. Ay, manuabulan matan tinapalabas sipud nagpas ngay ni Loyda. Wen nga rod nana, mabalin sa mutan. Mabalinan, timingan tay laang arumwar. Sige, i-text nakto nana. Wan, uren ni Mari Isang, umay tumak kanaw. No kasta, adu tayo nga rod. Wan, Ang masapol nga ag-control tayo latta nana. Ang mga numabigla kat anyakit di ti mapasamak ken kuana. kaun ang ameng. Urayan tayo ang mapanmanan iti ayan ni nanang na. Sigurado ang marabiyan day jay nukwa. Ang mga no itugtugot na ti anak na nana. Saan magkiday? Taada nila kay na dita balayda. Nay, isunday ta sumungad. Sakit adda flashlight na. Saan na tayo nga ta mairupaan? Sigurado asaan nana. Aguli makay nga rudan tanay. Asidagan iti ayan tayo. Anay ko! Apay na inyak po yung kanyak ti sako! Sino kayo? Kanya ti masapol yung kanyak! Anay! Ipatanda! Kanya ti kasapulan yung kanyak kaya! Pangasyo! Di na kumamatang ran! Adda anak ko amang namnama kanyak! Tibuok ko! Anay ko! Makita yo, nagpartak ating maray nana. Para makita no naturod pa ila ang makiapa day taataaw. Saan nga taan na puruan day jay? Danag yun ay nana Isang. Saan anapurwan day jay? Kitaan nyo, nakataray tupay. Saan na tayo nga taan na ilasin? Imposible ang mapasamak day tamaray. Rabieng, saan ang makita ti rupa tayo? Sa bagay matkit di ata inabungan tayo pa'y itisako ti rupa na. Uwan nana, mala, agawid tayo matan tanay. Rumabien, sigurado asap-sapulan dakmatan ti pamilya. Muray siyak, agawid akmutan, ang mga numakaungot nila kay kau. Lakay! Ne, nan ano ka? Dagitawanan ba yun? Ay nawaw, anyat na pasamak ken kaya. Diyak ka mo no asino dagijay at tao. Saan damat nga agsasaaw ngam kinabildak. Kita ang tibok ko. Pinong patong padak pa eh. Sus, ang mga
Mga no dagiti nakaapam akalugaran tayo tinangaramid iti kasta. Tsaka mo lang kay, jakmat nga rod nakita ti rupa da. Naimbaglaangan at nakataraya kadagos. Dagiti siguro nakaapam dagita. Imalis dalagit tiging ka. Agreklamo aki je barangay hall lakay. Ay nawa, kasano ko mga reklamo ka? Anya nga rod taramida. Agul uli magaklatan. Di kat katawaan da kon. Sino nga ro ti reklamo? Sigurado adagiti nakaapak dagijay. Narigat amadoktalan no asino dagita. San atunggal sulit ti barangay ket adda CCTV? May sapay, ado dagiti nakaapam akalugaran tayo. Agraman dagiti taga kabangibang a barangay. May tudom nga raw, no asino kadakwada tinangaramid iti kasta. Kas di na tangarudan. Anya nga rod ti maaramidam nga ay. Agbalbaliw ka nga minan. Di mo urayan ang maisagmak ka. Di mo urayan ang nakarkaro pa iti mapasamakin ka, gapu iti kinatangsit mo. Adda ni Loida di tabalay da maray. Adda, maray. Kurt, kumusta ngay? Saan ang nagreklamo ije barangay hall? Saan ba? Awan siguro mula ang maitudo na Apapaan nakakadipay. Saan mutin, maray? Dua alawasin adinak pinagsasawan, maray. Nagbuteng siguro muteng. Sapay la kumaat ang nagbutang nga agpaysaw. Tapno dinan ulitin tikas di nga inararamid na. Una, nang runa pa'y kat addan anak na. Nakunampay, maray. Anya nga iti isuro na iti anak na no kasjay laeng. Wen nga rod at to'y tibaso, maray. Agkapita, kabayatan ti panagsarsarita ta adwa. Kontrolom laang ti saom, ta ang mga numangag nakigday. Saan ang mabalin ang mabisto tayo? Mayata, agda ka kanayon diti balay. Nasaya day tabakat. Ipamaisam ti atensyon mo iti anak ta. Ay nawang, isometer aramida. Nasaya day ta, tapno maliklikam ti apa. Binilang ko kat 2 bulan ang awan nakapapang bakit. Ay ko ha? Nalawlawagan mo't siguro ti panunot mo niya. May mayatan ti kastoy lakay. May mayat ti agpupuklatan dito'y balay. Natal na ti biyang. Wan mo't ngamin. Nataltal na ka naragragsak ti biyag no awan kaapa tayo. Narigat ngagpaysaw no natangsit ti may sa tao. Tama nga no urayin da ka ditadalan. Day tapay ti may sa pagbutbut nga klakay. Ang mga numaisagmakak manen gapo iti kinatangsit ko. Ay nawaw! Kontrolam ti bagim, liklikam ti anyaman ariribok, ti saan apanang kontrol iti unget, kat mabalin ang mangitunda wano mangirugi iti riribok. Laglagi pam asaan laang asika ti maapektaran, no diket agraman ti sibubukal a pamilyam. Ngamin, no adadakas ang mapasamakken ka, isuda ti numero 1 nga apektado. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti imbaga ni tatangkeng ka, manong? Awan ka nung arudan ti kwarta. Kat, kasanong arudan ti panagadal ta adwa? Ti kayat ni tatang, kat ag-transfer tayo ti pampubliko a pagadalan. Ay nawaw, jak kayat Ura siyak mo't
Anyan tulaangan ti maibaga dagiti kalugaran tayo, kan dagiti kaadalan ta no ag-transfer ta iti pampubliko a pagadalan. Day tamot lang ti pampanunutag. Nakababain mo ti kasjay. Kasla saan mo ngamin ama panunot ni tatang tikas ta? Huwag nga rod. Manipod itakit agtipid tayo kunanakit di. No saan ko maapimmusay ni nanang? Saan ta ko mga agrigat iti kastoy? Oray pimusay ni nanang kat adalat tamot pensyon na. Ni tatang laeng ti ayan ti parikot. Nakaimimot day nga ama. Sa bagay anyat klaseng amamat ti kasjay. No da kamatom ti may papan iti pensyon ni nanang. Sigurado nga ikan namanen iti dakas aka ipapanan. Itanya gapaw, asan kayo anagin Raul? Di mi kaya tag-transfer tatang. Ay nawaw, di mat na ibagak kada kayaw. Asan kaya kabaylan a pagadalay no iti private ti pagadalan yaw? Amuyo may makipaspasada aklaan. At damat maaw-awat yu a pensyon ni nanang tatang. Anda ang agpaisaw. Ngam kurang dayjay para kada kayo adwa. Ti ko namgit de, kaya't maabukudan ti pensyon ni nanang. Imot. San akasta anak ko? Di kay aglibak ta amumi tatang. No kaya't yun Di di. kayo palawagan. Amumimot laeng noon at klase kayo nga ama. Nagbalinak laeng a praktikal anak ko. Tasan nga umdas ti pensyon day dinanang yaw. Manumit laeng ti mauawat ko iti binulan kay. Day ta ka na yung ti iras rason nyo. Day ta di kagurgurak launay ka. Saan mo't gayam ang nag-enroll da Peter kan Mara kabagays? Talaga saanin kabagays? Ay nawaw, apay kanumot. Imbagak laeng may nga ginroll da iti pampubliko a pagadalan. Taplusan kami kumaamarigatan. Ngam di dabot nga rod kayat. Day talaang ti makagapo. Uy, kabagays. Ay, anya mo't tandagita kakaanak. Di damot makaaw-awat. Day tupay anak ko. Kay kayat na ti agadal iti public school. No da tayo amarigrigat, praktikalan ti kasjay. Launay akabagis. Naimbag pa di anak mo, tamawatan na ti rigat ti biyan. Saan damutin nga ubing? Iti kasjay nga idadda, kat maawatan da kumati adda sitwasyon nyo ita kabagis. Kaslawan ba't nga minbibiyang da kanyak nga amada? Noon niya ti kayat da? Isumit ti ipilit da kabagis. Apayan, Peter. Apay adi kaya gadal. Na, nagipulong man ni tatang kada kayon ante. Nalaing nga gipulong urad damot basol na. Saan ama iparbang apabasulin nyo ti amayo? Ay nawo, basol na tadi nakamot pagadalan iti kahit mga eskwelahan. Mabalin mo't ngamin nga agenroll kayo iti pampubliko a pagadalan. San kami anayruam iti kasyan te? Pribado a pagadalan ti kahit mi ti kabsat ko. Ay nawaw, kasta nga rod ti biag akayat yukin ni Mara. Day talaangan agbulbulakbol ti ubobraan nyo. Gaputay responsable ti amami ante. Nakaimimot pa'y. Di nakamkabailan na pagadalan. Nagbalin lang a praktikal ti amayo. Amok akayat na kayo a pagadalan. Ngamda kayo ti ayan ti pariko. Ay nawo, apay kaslabasol mi pa ita. Tila nga min bagiyo ti pampanunutan nyo. Di umot panunutan ti pagimbagan ti amayo. Akakaasi nga agpaspasada oray matutudo. Ni tatang ti pangibagaan nyo ti kastante. Ngamin, bukbukudan na ti pensyon ni nanang. Anya? Imutan da kamin tupay ante. Agsarita tayo man iti nalapat tatang. Apay ka di anak. Kasangsangpit mo lang. Ngam napudot man ngamin ti ulo mang. Wana, tanalaing kay launay nga garamid iti istorya. Ay nawaw. Di ka maawatan anak ko. Ammo ka nagipulong kayo kin Antinori. Iso akas di ti panagsasaw na kanyak idi nakita na. Sinubraan nyo man ngamin ti istorya yon. Ay, saan anak ko? Nung may papaniti day tabanan. Naibagaklang tipod no. Walang labis, walang kulang anak ko. Naibagayo ka di abukbukudan nyo ti pensyon day dinanang. San apod no day ta anak ko? May ranranod kayo kin Mara kakabsat mo iti pensyon day dinanang yaw. Apay nga ro di nakam kayat apagadalan. Kaya't kulaunay ang makaturpos kayo iti kabsat mo. Ngam iti pampubliko apagadalan ko ba? Iti kasta, kat saan tayo amarigatan? Amoy mo't adimi kayat agadal iti pampubliko apagadalan.
Maawatan nak kumamay, kas ama anak ko. Awan dadu mga arapaap ko, no di ti pagsayaatan ti biyagyaw. Tapno saan kay kumaama itulad kanyak nga agrigrigat. Awan pa'y Sir Silvio man. Sa dino ti papanamara, Adalakan mi kadagiti barkadak. Apay ka di? Kaya't yu ti sumurot. ay, saan anak ko? Nagsaludsudak laeng. Di kamit ngaminin matatao dito'y balay. Natural, awan mo't aramidak ditoy. Kanya nga tano agtisda ka laeng ngayon anak ko. Uho, jak kayat tatang. Kanyan tulaeng ngayon ti masakbayan yun o kasta kayo. Di kay makibiyang, tamo mi ti aramidon mi. Kabaulan mi ti agdesisyon iti bukod mi. Madanagan lang amin para kada kayo. Sakit awan lalawa daga tayo. Agin-agin kay pailang ngamin. Amumi naragsak kayo asaan kami nag-enroll. Ngamin, awan pagadalin nyo, awan paggastusan nyo. Saan apod no dayta na kong? Agrubuat akon, tani, anyat orasan. Inton bigatan nga gawidak. Ha? Sino ka? Da kayo? Asino kayo? Sakyakin ko ko iti dayto abalay. Da kayo ti tatang ni Peter, tata. Siyak garon. Sino ka aya? Pasensya kayong tata. Siyak ni Debbie. Nobyok ti anak yun. Aya. Naimbag man ta nakapasyar ka dito yung lugar may nakaong. Kinapudno na. Saan ngayon may ni David dito? Itap na agpasyar lang, tatang. Ay nawaw. Andiat kayat mo asawain. Agdin na kami kasagasawa, tatang. Di kayo madanagan, tayo tisilid ko ti pagturugan na. Agdin na kayo kas agasawa. Kat saan kayo pa'y mo't anagkasal? Bayamon ta kasar-kasar aday ta, tatang. Isupay gid paggastusan. Agkasar kaming tuano at da kwartami, tata. Kasanon Hindi na no. kang pakadanagan, tatang. Tamumi ti limitasyon, may. At da baro-aro pa nakitak ngaglablaba ijay balayo idi na minsan kabagis. Kadamit nga main kabagis. Asino day jay ngay? Ni Davey. Nobya ni Peter akanakam. Ay nawaw. Inyawid na tinubya na di tabalayo. Uy. Apay ngayon palubos mo nga agdanadang ay. Nandiyan nga ron ti maramidak. Kiti pilid na mo't kabagis. Kasanuno agsikog jay babae. Amuda mo't tag-control. Amuda ka no, ti limitasyon ta. Ay na kabagis. Ipagarup dan samot analaka ti kastangar aramiden da. Yak kaya't ti agsaw. Tamakaungit na kanya kabagis. Sa anak namin abak ng nga ama. Iso aday ta. Awan mo't dingganda asao. Italaing anakitak ang nagdalos ka iti silid mo anak ko. Wen ata umay ni Jomar inton bigat, tatang. Ay nawa. Sino ba't day ta, Jomar? Di mo ibaga nga. Nobyok, tatang. Agden na kami matan. Ah, niya. Adda kami matan iti husto nga edad. Wen ngam kasanula ang tibiyagyaw. No saan nyo mo't nga amot agtrabaho. Kitaham ni manong mo. Awan babain na itinubya na. Nila ang mo't David tinagagit nga agtrabaho. Ay nawaw, saan mintupay apagparikutan day taba, nagtatang. Wen, saan nyo pagparikutan ita? Ngam kasanong taon kadagiti sumarsarunong aldaw. Apay ngamin nga advance kay launay aya, tatang. Just go with the flow latang ngamin Naawat yung kaditi pensyon ni nanang, tatang. Wen, iso tinapan ko inala itay. Nakasta nga ron. Gumatang ko itinaimas sa sidagan tayo. At daginatan ko address chicken anak ko. Ilutom man kit day. Tinapay ngay. At damit laeng. Kumpleto. Tapno saan tayo ang magastusan no kanayon tayo gumatang dito store. Basta, iranod da kami mo iti pensyon ni nanang. Di yung bukbukudan. Kitwin mit nga men. Tunggal maawat ko ti pensyon ni nanang yaw. Kit igatan ko kadagiti masapsapul tayo. Kin maysa. Saan mo't unay adakkel ti pensyon day di nanang yaw kay. Basta, di yung bukudan ti pagsayatan, tatang. Amok day ta anak ko. Kaano aya binukudak ti pensyon ni nanang yaw. Nukastang agpasyudada, kisa anak tupay abangan iti naimas ijay, tapampanunutin kayo iti kabsat mo. Diyak kayat asyaklaeng ti mairanaw, anak ko. Mano ti pensyon day di anti aya. Jaklam mo naman, oh.
Basta adda. Dakkel, wano? Dakkel siguro Sana pag-interesan ni tatang mo sana dakkel. Apa na sa lutsod mo rita? Awan matkit di. Nangag ko lang ngamin nga iso ti pagsasaritaan nyo itay. No maminsan mo't nga ni tatang Ha? at da ilim-limang na dahi adahag sa ugali. Kas itian niya. Nalipatam ka di tinibagakin kay di. Ni tatang ti makagapo, no apay asan kami anakaturpos iti kapsat ko. Nukit kita ag ni tatang nyo. Maasyanak launay kan kwa na. Makipaspasada mo lagayam. Talaga adi nakabailan ti agbayad iti pribado a pagadalan. Di mo man kanunungan ti ugali ni tatang akas dyan. Ibagbagak laeng noan niya ti makikita. Alawanin. Aguli magkan. Ang mga numanggag ni tatang ti bagbagam. Kat panunutin naman nga iso ti usto. Sigurado nga agpalakpak dagiti lapayag na. Anya ngay mater aramiden dagiti anak mo ijay balayo kabagis. Awan kabagis. Di talag silsilpon kin maturaw. Ay nawaw. Ibagam ngamin atag trabaho damoy. Diyan nobya ni Peter. At na trabaho na. Di talo tewan pa'y. Ibagam nga agtrabaho damoy. Saan nga umdas ti pensyon ti asawam apagbiagan nyo? Nang runa numaadaan danton iti anak. Ipagarup na siguro adakkel ti mauawat ko a pensyon kabagis. Ipakitam ngamin dagiti resibo. O red na resibo. Agdwa-dwa dalat na lagi dyan. No kayat da, di isuda ti ibaon mo nga agwidro. Si kalakta ti amada, iso anuan niya ti desisyon mo. Agtungpal da kuma, nang runa no para mo iti pagsayaatan da. Manula ang matgayam ti pensyon a maaawat ni tatang iyo. Awan pa'y 5,000 iti makabulan. Apay, imbaga na ka? Un, napagsaritaan mi ngamin itay. Patpatsam mo ni tatang. At damot impakita na aresibo kanyak. Panagkunak kat saan nga agul-ulbud day jay. At dalakid di limlimbang na Ay nawaw, no siyak ti sika, agtrabaho ka mat ngamin Peter. Saan ko maati pensyon ni nanang mo tinamnamaam tanapigsa ka pa'y mat. Kan may saan nga umdas day di apagbiagan tayo. Nalakang nga rod trabaho. Ay nawaw, anya nga rod ti kayat mo. Day talaangan agil-ilad kan mangmangan ter aramidam. Narigrigat latamat ano awan trabaho. Ay, awan mo, hindi bay. Inakaran na ka ni tatang. Ay, pangaasiyo adwa. Di kaya gapa. Nakababain ka dagiti karuba. Awan man masidan. Awanan ata awan mat maigatang. Ni tatang ngay. Nagpasada manen Awanan ti pensyon ni nanang. Naibusan. Naibusan ti impaduli ni tatang kanya. Kasano nga rodon day tanga. Panagkunak kat nasken nga agtrabaho tayo umutan. Saan mabalin anam namaan tayo ti pensyon ni nanang. Kanti mapaspasadaan ni tatang. Nang runa pa'y kat adamatan anak ko. Ni manang mo, Debbie. Masikugmutan. Day tanga rod manong. Naamiris ko asaan a responsibilidad ni tatang timang biag iti pamilyata manong. Naimbag kang kaata adan ni manang Debbie a katulungam. Siyak ngay, pinanawan da kami matan ni Jomar. Sa dino ti papanan nyo iti apaw. Mangisursurak man itila ko tatang. Anya tala ko maya. Homemade banana chips tatang. Day tatiin ti kasinsin mo itay. Wan tatang. Ibatim lang ti apaw. Tasyak pa lang ti mga awirkin kwa na. Saan kayo nga agpasada? Nagpasadak ko ba? Ngam kaasimot tapaw, kamain initan no itugot mo pa'y laeng. Sigurado kayo ka di tatang? Wayne, sa anak abak nang. Iso aday dalatan mga awir iti apok, tamok ama itulong kin ka. Ay, agyaman aklaunay tatang. Di kay madanagan, ta sa anak ang mabayagan. Gidaduma ditoy, i-deliver ko laangan. Mala, agan anad ka anak kaw. Damanong kin manang mo nga eh. At da trabaho ni Manang Debbie, ni Manong Peter, at da napatag-apagnana. Ti anak mo ngay. Aw-awiran ni tatang ante. Lukas ta. Isugaya man ti mga awir iti apo ko na. Italaang ante,
Isu ti nagboluntaryo. Makita yu day taapan ang ipatag ti amayo kada kayo. Wen, ante. No siyak ti sika, agbiro kalaangan iti pagaplayam kaanakan. Sikan ti agtrabaho, tanitatang yu ti mga awir iti apo ko na. Ipadas ko ano umanugot ni tatang, ante. Umanugot day jay nakong, makisarita kalaan na saya at kankwana. Man nakaawat matkat ti amayo. Ayun gayam, ti ama ti anak mo ngay, anyamatan ti damag kankwana. Adda kanumat kan sa bali akadendena na, ante. Anya, ay, di nantupay maitid dagiti masapsapul ti anak yo. Iso ajakon pagan ano ti agchat king kwa tama istresak laang, ante. Pagadalan nyo day ta napasama kada kayo. Natangkan tuma ngamin ti ulo yo kin ni manong mo idi. Di yu dengdenggen ti maibagbaga kada kayo. Adtaw, si kabanin ti mangidulin iti pensyon ni nanang yaw, anak ka. Ay nawaw, da kayo latan atatang. Alaang kidden, itid mo ti bingay ni manong mo, tapnoan may bagbaga na. Uray si ka, alaang mo ti bingay mo. No siyak, uray saanan tatang. Syakit di ako matimangtad iti kwarta kada kayo ti mga awir iti anak ko kabayatan ti panagtrabaho. Simbangpot kumot gaya man, Mara. Itay pa'y amanong, kumusta nga iti inaplayam at trabaho? Uwin nga raw, naawat ka kadimot laeng, anak ka. Sa anak nga rot anaawat, tatang. Parikot ko itan no pagtrabahwak. Nasken nga gurnong kami. Iti kasta, at dagastusin minogpas ngayon ni Debe. Kasano nga ruden da ita? Ipadas ko lang ang tagnegosyo, tatang. Anya negosyo nga eh. Mangila ko aktumot iti taho. Puto kanda dumabay. Adda pagpuuna manong? Pagpuunak pa lang ti sweldo ni Debe, ah. Ti pensyon ni nanang yaw, mabalin a pagpuunang pa'y dayjay, anak ka. Awan pa'y matkid di pa kausaran na. Kumusta ti panaglakom iti puto manong? Adalatamot ginmatang. Makapabannog si ka. Uray siya, mabambanugak mat iti pagtrabahwak ita. Ay, narigat ti trabaho ijay, ta dishwasher laang mat. No impangag ta siguro ni tatang iti. Santang agrigrigat ita. Wen nga rod, no nagadal ta iti pampubliko a pagadalan, adda kumamat nalpasta. Santa ko maamarigatan nga agaplay iti trabaho, ading. Ay, agpaisutan ako na manong. Nagrigat ti kastang. Datamot laang ti agdusdo sa iti bunga dagiti bidot nga aramid ta iti. Awan daddo mapabasulin ta. Ngamin, nagbalinta man naging bubukod. Saan ta pinanunot ti rigat ni tatang? Kanayon ta pa'y idingap apaan. Ti kasayaatan laangan nga aramiden ta ita. Kat ti aggaget, tabarang makaurnong tamot. Saan pa'y matsiguro anala daw ti amin para kadata? Saan pa'y anak ka? Tay kunada nga raw. Habang may buhay, may pag-asa. Adda akla dito, ino kasapulan nyo titulong ka. Agyaman kami launay Taore aglablabas kami, kat nasaya at kayo latta kada kami, tatang. Gaputan na patig kayo, adwa kanyak, anak ka. Ay, nawaw! Saan nga amin akayat wenno daw tayo kat maited dagiti naganak tayo. Adda dagiti gundaway alimitado laeng ti kabaalanda nga ited. Gapu iti kinarigat ti biag. Isu nga agbalin tayo kumamat aman nakaawat. Saan laeng atibagi wenno bukod tayo apagragsakan ti panunutan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.